know you're a monster. Yeah. Is this just a dream? Please, tell me, baby. What's your name, pretty boy? Autocestom A1 Zagreb-Split motorist uprazni ženske osobe za koju se sumnja da je Ivana Bampić. Na mahove dostiže brzinu i do 300 km/h. Prijem. Noćas trebam nešto žestoko, nešto opasno i napeto. Dosta mi je svih tih mlakonja koji padaju na koljena. Treba mi čvrsta ruka da me zgrabi oko struka, da me ljubi vatreno. I nek se čude ljudi, pijani smo ili ludi, al nas nosi strastveno. Koje su boje tvoje oči, samo priđi, sve zaobiđi i sve skini, ništa ne brini. Ispruži nogu, štiku izbaci, šminku nabaci, loše odbaci, krivo društvo, ne daj da ti kvari, ulete loše, zanemari. Vozi me kroz grad, juri, nemoj stat. Policija pali sirene zbog nas. Vozi me kroz grad, juri, nemoj stat. O kako je dobro, 300 na sat. Ruke su tvoje snažne, lako krotiš ceste vlažne, s tobom bi sagriješila. Ti zgodan, a ja mlada, sve odmah tu i sada, i to sam riješila. Toči ove noći, nikada ne koči. Suba la temperatura.